Dobar dan i pozdrav za sve. U mom prvom videu heglali smo kapu i obećala sam da ću vam pokazati kako da napravimo ove kuglice ili ukrasne loptice. Međutim, danas ćemo prvo napraviti i ove cipelice, a na kraju videa radit ćemo tu kuglicu. Ja sam ovdje radila sa heglicom broj 4, zato izgledaju ovako malo mekše, a danas ćemo raditi sa heglicom broj 2 i ovom vunom 50 grama od 125 metara. Danas počinjemo sa bijelom vunom. Radit ćemo ovo stopalo, to će nam biti od bijele vune, a ovaj dio ćemo raditi crnom bojom. Počinjemo sa 14 lančića. Napravimo prvo onaj čvor i radimo 14 lančića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14. Sada radimo visoke stubiće i počinjemo ga u četvrtu petlju. Znači jedan namotaj i u četvrtu petlju prvi visoki stubić i radimo takvih 10 visokih stubića. Deset visokih stubića do ove posljednje petlje. Imamo tih 10 stubića i ostala nam je još ova jedna petlja. U nju radimo 6 visokih stubića. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. visoki stubić. I sada imamo ovih opet 10 visokih stubića. Napravimo 10 stubića i skrivamo ovaj konac. Visokih stubića i sad još u ovu posljednju petlju radimo isto 6 visokih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i spajamo se na ovu posljednju petlju. 6. I radimo 3 lančića. Sad opet imamo 10 visokih stubića. Počinjemo znači odmah u ovu istu. I radimo 10 visokih stubića. Imamo tih 10 visokih stubića i sada radimo u ovu petlju radimo 3 visoka stubića u jednu, pa u ovu donje radimo samo jedan normalni visoki stubić. U ovu opet radimo 3, pa
pa jedan normalni naizmjenično, tako 4 puta. Znači prvi put radimo 3 visoka stubića u jednu petlju. Pa u sljedeću radimo opet samo jedan visoki stubić. I sad opet radimo 3 u jednu petlju. I onda opet samo jedan visoki stubić. I tako još 2 puta ponovimo. Znači 4 ćemo puta imati 3 u istu petlju. Sad nam opet ostaje ovih 10 visokih stubića. 1, 2, 10. 10. I sada opet radimo 3 stubića u istu petlju. Pa onda samo jedan stubić u sljedeću petlju. Pa opet 3 stubića u istu petlju. Pa jedan stubić u sljedeću petlju. I onda opet u ovu zadnju radimo 3 stubića u istu petlju. Na ovoj strani smo imali to ponavljanje 3 puta. I sada se spajamo na ovu posljednju petlju. Jedan mrtvi bud. I taj dio stopala nam je gotov. Sada ćemo već početi sa drugom bojom. Uzimamo crnu boju. Sada ćemo napraviti ovako. Tu smo se spojili, ali ćemo izvući taj konac i provučemo na to isto mjesto i uzimamo ovaj crni konac. Crni konac i provlačimo ga kroz te 2 petlje. To stegnemo malo i radimo 3 lančića. 1, 2, 3. Ovaj bijeli konac možemo odrezati. I ova ćemo 2 malo stegnuti. Tako. Sada ovaj cijeli red, ništa više ne dodajemo, samo radimo polustubiće cijeli red. I pazimo jer uzimamo ovu vanjsku stranu, ovu petlju, s tim da i ove konce pohvatamo. Znači idemo jedan namotaj i u ovu, ali pazite da sakrijemo ove konce. I ako možete da hvatate ovako po 2, jer to onda izgleda ljepše i ne ostaju velike rupe. Znači radimo polustubiće do kraja i trebali bi imati 47 takvih polustubića.
cijeli red. Završili smo s tim polustubićima i sada radimo opet 2 lančića. I radimo 3 polustubića. U sljedeće 3 petlje radimo 3 polustubića. Sada ih radimo sa normalne strane. Prvi, drugi, treći. I sada počinjemo raditi spajanje. Imat ćemo takvih 10 spajanja. Znači, nametnemo i počinjemo prvi stubić. Završimo do pola i onda počinjemo u sljedeću petlju drugi polustubić i opet ga završimo do pola i provlačimo kroz sve to zajedno. Tu smo dobili prvo spajanje. Onda opet radimo naizmjenično po jedan stubić u sljedeću petlju, polustubić. Opet radimo spajanje. Znači, opet uzimamo u ovoj petlji i počinjemo raditi cijeli stubić i nametnemo u sljedeću petlju. Također počinjemo raditi stubić i provlačimo kroz sve 3 petlje zajedno. Pa u sljedeću opet jedan normalni polustubić. Imamo već ta 2 spajanja, takvih spajanja trebamo imati 10. Ovo nam je bilo to 10. spajanje i sada radimo još do kraja 14 polustubića, znači do kraja 14 polustubića. Jedan, dva, tri, četiri, 14. I sada se opet spajamo na ovu posljednju petlju i radimo ponovo 3 lančića. I opet radimo 3 polustubića. Prvi, drugi i treći. I sada opet imamo ova spajanja, isti postupak kao i u prvom redu, samo što ćemo sada imati 6 spajanja i naizmjenično po jedan obični polustubić. Znači idemo prvo spajanje od 6 spajanja. Počinjemo taj stubić i uzimamo u sljedeću, isto počinjemo i oba zajedno završavamo. Pa onda ide između jedan polustubić i onda opet idemo spajanje, tako 6 puta. Spajanja. Završili smo 6. spajanje i sada opet do kraja radimo polustubiće. 15 polustubića do kraja. Znači prvi, i takvih 15 polustubića do kraja. Ovako nam to za sada izgleda. I onda ćemo napraviti još jedan red u kojem ćemo imati posljednje spajanje.
Završili smo ovaj posljednji polustubić, taj 24. i sada se spajamo na ovaj, ali radimo kao i prošli put kada smo mijenjali boju, ne provlačimo to, nego uzimamo sada bijeli konac. Bijeli konac provlačimo kroz ove dvije petlje i pravimo odmah 3 lančića. Drugi i ovaj je treći. Sada ovaj crni konac možemo odrezati i opet ćemo malo spojiti ta dva konca. Tako. I početak s bijelom bojom nam je gotov. Sada radimo ovo izvlačenje. To ćemo raditi u svaku drugu, znači preskakat ćemo po jedan polustubić između, ali idemo sada u ovu sljedeću, namotaj i provučemo iglu, pa opet namotaj, pa provučemo iglu, pa opet namotaj, pa provučemo iglu i opet namotaj, provučemo iglu. Znači radimo to 4 puta, onda namotaj i provlačimo kroz sve to zajedno i radimo jedan lančić da nam se to stisne i onda pravimo još jedan lančić. Ovu petlju preskačemo pa idemo u sljedeću. Znači opet idemo namotaj, izvučemo, pa opet namotaj, izvučemo, pa opet namotaj, izvučemo i 4. put namotaj, izvučemo i onda opet namotaj i provlačimo kroz sve ove petlje. Jedan lančić da se to stegne i opet radimo jedan lančić. Znači svaku petlju sljedeću preskačemo pa onda idemo u narednu. I opet tako ponavljamo do kraja. I to nam je bila posljednja. I sada se spajamo u vrh ove prve. Znači tu provlačimo iglu i radimo jedan mrtvi bud. Opet napravimo 1, 2, 3 lančića i sada idemo u ovu sljedeću. I znači ponavljamo kao što smo i prošli put i tako ćemo napraviti 3 reda. Imaćemo 3 ovakva reda. Jedino što u ova 2 reda, kada završimo ovo, napravimo jedan lančić i ovaj drugi sada ne pravimo, znači samo jedan. I idemo opet u sljedeću, ovaj konac ćemo poslije sakriti, u sljedeću, drugi, treći, 4. I namotaj i provlačimo kroz sve ove zajedno i samo uradimo jedan lančić da to stisnemo. Pa onda opet idemo u sljedeću. I tako ovaj i sljedeći red. S tim smo završili. Malo ovo odmah možemo razvući, to je inače rastezljivo tako da nogica može proći. I to nam za sada izgleda ovako, ali će cipelica dobiti još ljepši oblik kada obrubimo ovaj dio. Znači tu ćemo sada obheklati sa ovim bijelim koncem. Nađemo tu neku petlju na kraju, evo na primjer ovu, i provučemo iglu i provlačimo taj bijeli konac, pa jedan lančić. Onda idemo u ovu sljedeću, jedan put nametnemo i provučemo. Pa onda opet, znači radimo
niske stubiće cijeli ovaj red. I onda će ova cipelica dobiti još ljepši oblik. Izgledat će ljepši. Ovaj kraj još malo ćemo sakriti i onda ga možemo odrezati. Tako idemo taj cijeli red sa niskim stubićima i trebali bi ih na kraju imati 47. Ako smo radili sve po šemi. I to nam je gotovo. Sada ćemo još malo sakriti ovaj konac. I onda ćemo napraviti još jednu istu takvu cipelicu. Tako, i još jednu, pa ćemo ga odrezati. Odrežemo konac i ta nam cipelica izgleda ovako. Sad ćemo napraviti još jednu istu takvu i onda ćemo uraditi jednu ukrasnu kuglicu ili vi možete napraviti šta god želite. Ako ne želite ništa, možete ostaviti i ovako. Uglavnom, to je po vašoj želji. Idemo napraviti drugu cipelicu. I završili smo i drugu cipelicu. Gotove su. Sada ćemo još napraviti ovu kuglicu, ukrasnu lopticu za ovu kapu i za cipelice kao što sam obećala, ali se zato vidimo u jednom kratkom videu. Ćao!